इमेज पाउदम मियेंग ताबिरिबसिंगबु अहानमक्तदा बिनिताना ताराम नोक्सबगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदम असिगी मरोय पाउ थमजरी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा पॉजिटिव केस लैखिदे रिहेबिलिटेशन सेंटर थंखिबा मियोय फुबदगिनी सिंगनबा मोंगदा लैखिद्रे ओनली वन आर्ट हाइबा थीमदा एमयू गी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ना पाउजल पीक्रे स्काई हॉस्पिटल ने पांथोकदबा हार्ट सर्जरी कैंप की रजिस्टर जून 3 तगी हौरगनी मपुंग पालोबिरसे मणिपुर कोविड पॉजिटिव होइबा मी याउखिदे ngasi मियोय हुमफुनी थोइना कोविड टेस्ट तौखी स्टेट असिदा ngasi कोविड लाइसेंस लाकपदगी अपुनबा मियोय लाख अमा लिसिंग 53 चनी निफु माथोय कोविड पॉजिटिव ओइख्रे ngasi मियोय मंगा कोविड नाबा फखिबदगी अपुनबा नाबा फखिबगी मसिंग लाख अमा लिसिंग 35 चाम 33 सुख्रे स्टेट की कोविड नाबा फबगी चांगचादा मौद्रा निपान दशमिक मरी मंगानी एक्टिव केस दा मियोय मंगा लेरी मयाई काबा चिंजाक सिजिनबा फनबनी हाइदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर थमकिबा मियोय फुबदगिनी चिंगनबा मोंगदा लैखिद्रे हाइना इमुंग मनुंगदा पाउ पिरकले हाइरी लाइबक थेबा थौदो अदुदा लैखिद्रबा मियोय अदु कोंथौजम केंद्रगी मनुंग चनबा नंबोल खोइजिंग अवांग लेकाइदगी लुक्राम संजय एलएस निंगथौबा सही 32 अपोकपा रघुमनी महाक इमुंग मनुंगना ममांग था मेगी तांग 38 प्रेमानंद कौबा मियोय अमना रन तौबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा उल्लौ सनुरा हाइबी मखोंगदा लेबा रिवाइवरी रिहेबिलिटेशन सेंटर थमखिबनी अदुगा ngarang numidang पुलिस ना संजय लैखिद्रे हाइना पाउ पिरकपनी हाइरी लैखिद्रबा संजय की पोमिनबी मसे अहल लुक्राम सरजुबलाना फोंदोखिबदा संजय असि मसिल मनाव सिंग मनुंगदा अमखत यावबा नुपा पिबानी सही अहुम सुद्रिबी मचा नुपी अमसु लेरे महाकना मयाई काबा चिंजाक चाइ थई हाइदुना वखल तारकनबा रिहेबिलिटेशन सेंटर अदु थमखिबनी माकी मसादा फुबगी सैफम कया लेरमखी फरकनबा थमखिबनी हातोउ हाइना थमखिबा नते संजय नंबोलदा लेबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा असिबा हक्सांग ओइना पुरखिबनी हाइरी असिगुमलबा काउंसलिंग तौरगा वखल ताहनबगी वखल लेतना मीबु मी ओइना खंदबा लारिक लाइसो हैतबा मयामना रन तौबा रिहेबिलिटेशन सेंटर हांगबा लेंगाना मियेंग संगबिदुना थिंजिनबियु लैखिद्रबगी महुत कनाना सिनबिगनी लेहौरिबा मपा ममा मचा अमदी नुपी कनाना यंगसिनबिगनी हाइखी अमरमदा फोइजिंग अवांगी मियोय क्याना हौदुना फोइजिंग अवांग कम्युनिटी हॉलदा मियांगी मिफामा ngasi पांथोतुना लैखिद्रबगी सिबगी मरम चपचाना पिथोकनबा अमदी सेनबा सिंग सेराक पिनबा लेंगाता तक्सिनबा कमिटी अमसु सेमक्रे हाइरी कोविड लाइसना मरम होइदुना कॉन्ट्रैक्ट लौसिंगखिबा ऑक्सीजन मैनेजमेंट की एम्प्लॉयमेंट सिंगी सैलरी अमदी सर्विस एक्सटेंड तौबिनबा लेंगा की पुकनिंग सिंगसिलकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पाउगमी फामदा ऑल मणिपुर पीएससी ऑक्सीजन प्लान कमिटी के प्रेसिडेंट लाइसराम सुरजित नमखाताना हाई पीएससी सिंगी था तरुक के कॉन्ट्रैक्ट मतम लोइरे अदुबो हौखिबा था सिंगी सैलरी दी लेंगाना पिबिद्री अमदी कॉन्ट्रैक्ट लोइरबसु हॉस्पिटल सिंगदा ऑक्सीजन की अवात पलेबा यादबना मखाताना मियांगीदमा हॉस्पिटल सिंगदा ड्यूटी तौदुना लेरी मरमदुना पिथोक्ट्रिबा सैंफम अमदी कॉन्ट्रैक्ट असिबो सांगदोकपिनबा लेंगा की पुकनिंग सिंगसिलकली लेरिबा अखोगी फंगम थोप अखोगी सैलरी हाइतारे सैलरी से अखोई पिथोक पिनबा सरकार दा अखोना अपील तौनबा मीडिया के थ्रू दी अखोना हाइजरी अदुगा हुजी हुजी तोंगा तोंगा हॉस्पिटल सिंगदा लेरिबा अखोगी ऑक्सीजन प्लान सिंग असि हुजी लोइना अखोगी ड्यूटी लोइना तौजरी हुजी लेबी स्टाफ सिंग सिदु लोइना ड्यूटी तौजरी बंगातनी अदुना यारगदी अखोगी 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट से लोइगरगसु हुजी हॉस्पिटल अमदा ऑक्सीजन की अवतपदी लेबा यादबनिना एनी ऑपरेशन ओरबसु दगी एनी इमरजेंसी की ओरबसु लाप मतमदा अखोगी ऑक्सीजन की अवतपसिदी लेहनबा यादबनिना अखोई हुजी हुजी मखा ताना कॉन्ट्रैक्ट लोइरगसु हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सिंगना हाइतारे मैनेजमेंट सिंगना मखा ताना ड्यूटी सुम तौबियु हाइना तौजरी अदुना यारगदी कॉन्ट्रैक्ट से मखा ताना मतम खरगा हिना सांगदोकपियु हाइना मीडिया के थ्रू दा सरकार हाइजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के महिरोई सिंह ngasi कोइना
School Singda Satuna World Environment Day 2022 ga mari lena Mahiroi Singda Only One Art haiba thimda wangang laduna miyamda paujal pikre. Tharongi Sarwamo oina ngasi Imphal East District ki manungda laiba JEM Public School Paurabida Mahiroi Singda mahusagi khal ngakna thamba amadi mahusagi khal malem senba thungna kaitharakpagi maruoiba wafam singda wangang ki. Tungda Department of Forest and Environmental Studies MU gi Mahiroi Singna JEM Public School Paurabi gi Principal da Uchara Kudol Piki. Tharamasi Saliba Tha June Mangada Palan Togodoriba World Environment Day 2022 gi saruk ama oina pangthokpani hairi. Haksang gi anaba amadagi layeng duna lairiba Manipur Digital Film gi saknairaba actor Maisnam Darada Singjamai Artist Union na sel gi mateng pangkre. RDNPR amadi mahut ki minister soiriba Singjamai Kendra gi MLA Yumnam Khemsan gi miyeng makhada semkiba Union gi mihut kangbu amana ngasi Singjamai singa makhada laiba daragi yumda satuna sel gi tengbang adu kuchinaki. Sel gi tengbang kuchinabada naduna lairiba Maisnam Daragi imung manung nasu thagatpa phangdorakli. Sky Hospital Research Center na paring naina tatharakpa heart surgery camp ki saro ama oina handak mangarak suba series oina sahi asigi lakliba September 3 dagi 10 phauba free children heart surgery camp ama numit 8 ni supna pangthokadori. Masigi matangda ngasi Rims Road talaiba Sky Hospital Research Center da pangthokadaba paugi miphamada hospital asigi chief cardiologist oiriba Dr. T.S. Shamkishona paumi singda phondokibada Kem asi mamangda marirak pangthokre COVID pandemic na maram oiraga sahi ani leploraba matung handak amuk pangthokadoriba free surgery camp asigi damak saliba tha June 3 tagi register toba hauragani ahan balakpada kudong chaba pigani loyana BPL family line de laiba miyoi singda hana priority pigani Hariba free surgery camp asi Healing Little Heart United Kingdom amadi Manipur Heart Foundation na kusamnaraga singadabani hainasu Dr. T.S. Shamkishona makhatarakli. We also provide such surgery to children with birth heart defects all over the world, so we can help. We can help you. And I was looking for help like him and his team. And then I was very much excited, and I said, yes, most welcome. Anybody XYZ who will be helping our people, our children, and the children, unfortunate children born with birth heart defects, who, if not treated properly, if not treated timely, will perish from this world. Kaksing Ranas na sinduna Kaksing Malengyani Subalanjao Ningsing Lamzel Kaksing World War II Memorial Rangi ahum subay edition saliba sahi asigi September 13 da Kaksing da pangthoklagani haina Ningsing Lamzel asigi director Naurem Ranjit thabaktagi potharaba colonel na official oina ngasi lauthokre ngasi Kaksing district ki Kaksing chumnang da laiba indoor stadium da pangthokpa Pangwi singunaba amada Naurem Ranjit na makhataraduna hai masa mau phaba nungayai phaba kunai ama lingnabagi pandamda Kaksing runners na tongan ba thorong kaya pangthokna lakli masigi manungda Kaksing Malengyani Suba Lanjao Ningsing Lamzel asisu amani laibak thibadi malem sinma thungna sandorak khiba COVID-19 gi mipainingai oraba license na maram oiraga gumjale singani tarani pandagi haurakhiba Malengyani Suba Lanjao Ningsing Lamzel asigi ani Suba edition 2019 da pangthokhraba tungda sahi ani leplure COVID-19 dagi khara sapharaklaba matam asida amuk ahum suba edition asi pangthoktuna makha chathanaba honajabani pangthokadoriba lamjal asi mai pakna pangthokpa ngamnaba honabada miyangge choba mateng mathau tari miyangge choba tengbang yauduna lamjal asi pangthokpa ngamloi dobana miyamna lamjal asigidamak achoba mateng pangbiu kanagumba singna pangthokadoriba lamjal asigi akupa marol amadi register tobiningba singna online gi kuthangdagi su toba yagani website ti www.kaksingrunners.organization ni haina su phongdokki Kaksing Runners is back again masigi khongsu sei akoi gi di sahian nei lepuraga amo halakpanina masigi numisi akoi gi di yamna nungai ba harau nu ni akoi September 11 2022 haneki sai sila akoi lamjel se amu haure sena lemnare akoi gi di Timoy na satpa, timoy na tabuk to minawa, adagi praja gi society gi healthy society mo purupa aduna ko yung moto ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ run for health run for fun ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ without your help we can never progress forward may God be with us Imphal West District Sagolban Amudol Akham Lekai da Leiba Pukrambam Johnson Singa Sahini Punipan Apokpa Pi Jadumanibu Tamthina Ot Naiduna Hatnaba Hotnarambaga Marilena Semkiba Joint Action Committee Against the Brutal Assault and Life Attempt of P Johnson Singhagi Convener Thodwasiga Marilena Paugimipa Amangasi Manipur Press Club da Pangthokre Paugimipa da Convener Chongtham Jibana Hai English ngani tarani pangi April tang anida Pukrambam Johnson gi GCCRPF Montessori School da KG Tamliba Masa Nupibu Ben Driver Irom Rakesh alias Nauba Sahi Kunipan Apokpa Irom Birasinga Lamboy Khunang Khong Mamang Lekai de Leiba Miyoi Asina School Ben Thauduna Thindo Thinjin Tobagi Asikpa Tanja Lauduna Nupi Masa Oibagi Ijat Singna Biki Madudagi case Lokaduna trial Satharingai Manung final hearing Matam Haibadi Sahi Asigi Me Kunma Thogi Numidang Pung Nipan Makhairom Tabada Irom Rakesh na Mahaki Khongbu Miyoi Tarukna Johnson bu Nampuda Pharaga Johnson Masamaki Gari Rakesh na Thauraga Lamdengi Iroi Sembagi Singyada Puduna Nungthang na Thomduna Tamthina Purakpadagi Sining Sitta Hingaure Madugi Matungda Mathang Numit Me Kunithoida Lamsang Police Station da Wakatpadagi FIR register tawduna IO SI Rakesh Singa Yumnam na Thijinbada Mara Leiba Singi Michang Changduna Court ta Aranba report Thagatle report asna Maram Oiraga Mara Leiba Miyoi Ohumbu Bel da Thokre IO na duty sumna tawbidre case asi asumba wayal phangbagi wafam leitre maramaduna case asi asumba wayal phanganaba honabada miyamgi lupsing amadi mahiroi lupsing na mateng pangbinaba convener Chongtham Jibanna miyamda haijarakli Kilwana si masa sumangalle mapa su soina hele uji dikti tanje si hafta ami lejuna home party riba ngasi Manipuri Chief Minister Wibiri Honorable Chief Minister Wibiri Wigi Honorable Chief Minister Birena uji haiba Kidraba Upamasa si Matik Saba Action Lopur Piduna I Goiva Dandi Nabi Haiduna I Mona home by Billy Boman from home by the Simsegi Makunda Mission. Thongju Kyamgai Langthabalamadi Norem Lekai Yapunba Club Singna Nong Kitang Hek Tabaga Club Singasna Koliba Mafam Singda Ising Thumjalak Liba Sing Koknaba Manipur University Manungda Zeliba Lila Khong Maril Punjinba Sing Asi Ayuktagi Horaga Club ki member Kayana Hairiba Khong Asibu Sengdokpagi Thabak Sathakre Maruina Hairiba Lila Khong Maril Asi Punjin Kibadagi MU Main Gate ki Mamang Thangba Thongju Amadi Kairao Asiani ki Tainaba Lambi Koiro Namairakpam Lekai Naurem Lekai Mafam Kaya ki Lambi Phawdok Phawjin Tawba Mafam Kaya Ising Nang Hak Leitana Thumjili Masidagi Kharada Oirabasu Ngathoknaba Haiduna Ising Chenthokpa Ngamdriba Lila Khong Maril Asi Sengdokpa Ngasidagi Hokibani Khong Asi Sengbada Marilenaba AC Singgi MLA Singna Machine Yauna Mateng Panglaga Sengdokpagi Thabak Asi Chathabani Khong Asi Sengbada Sarana Numit 15 rom Sanglaba Yari Maramasna Miyamnasu Angamba Mateng Pangminaba Club Singgi Member Singgi Maikaidagi Appeal Torakli Kaksing Ithai Committee Kaksing na Sinduna Hayang Ayu Pung Tarong Makai Tabadagi Lauren gi Khong asigi akoibada Napi Hida Kapagi Tharam Pangthoklagani Asigumba Thabak Tharam asida lamdamasta leiriba Longmi Isilinau Khudimangna Saruk Yabiu aduga Khong asibu Luna namadi isingi se mapung phanabagi pandam phanganbinaba appeal torakli Samagra Shiksha Bisnupur District Amadi Zonal Education Zone 4 Anina Sinduna 1-day annual district level sports meet for inclusive education ngasi Kyamba Sanglan Bisnupur da pangthokre ngasi gi tharamadudha Nepram Tikendra Singh Zonal Education Officer Bisnupur Gojendra Singh District Program Manager Bisnupur amadi M Siam Singh Accounts Officer Bisnupur na athabe mitunglen tharamapu amadi akhana mitunglen oina saruk yaki ngasi gi sports meet aduda district asta leiriba class 8 phawbagi mahiroi singna Tongan Tongamba event director Saruk Yakibagaloyana Makok Matang Takrabasingda Mana Matum Singsu Yentoki Uttar Pradesh ki Kanpurda Kanglup Anigi Miyoy Singi Marakta Kuthokna Kre BJP ki Wangangloy Amana Prophet Muhammad ki Maramda Haiki Bawapam Sing Yaning Dew Phonotuna Dukan Thonglo na Haiki Atopa Kanglup Amana Madu Yaroi Haidna Thinki Kanna Muknarba Matungda Nungna Thanaki
उंखनबा अदु खामजिनबा पुलिसना टियर सेल कापखि कानपुर की पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना हाकिबदा फिबम अदु हौजिकति लाक्सिले मियोय 15 फाजिनना वहंग पाउंग चथरी खुथोकनबा अदुदा खरसु सोकले हाइबग लोयना नोंगै मखोल ताकि हाइबदु अचुंब नते नहा चामरोमना स्ट्रीट ता थोलकलगा लाव खोंबा होरकपदा नाकल अमदगी मियोय खरना थोलकलगा लाव खोंबदु तोकनबा हाइरखि अदुदगी खुथोकनरखिबनि हाइरि उत्तर प्रदेश पुलिस ना हाइकिबदा प्राइवेट न्यूज चैनल अमगी जर्नलिस्ट अमना रेस्टोरेंट अमदा साक चारिंगैदा सखंगदबा मियोय अमना नोंमैना कापने अटैक चथखरे जर्नलिस्ट मुकेश गुप्ताबु जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ता पुकतुना लाइकनरी मुकेश का लोयना रेस्टोरेंट अदुदा साक चामिनखिबा टॉप जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार ना हाइकिबदा मियोय अदुना अखोइरोमदा संगसिलगलगा अखोइना फमलिबा मफम अदु थादोक्तुना चटखिनबा हाइरखि माना मुकेश की ngakta pistol thamki matungda pukta kapki mukesh bu layeng liba se medical officer CMO Mohammad Asatna haikibada hojik kudong thibadagi nanthokle nomai kaplamba miyoy adu phawba ngamdana nanthokna chenkre hairi hojjarabada maroy pamuka na pijari haukiba pung kunmari da manipur da positive case laikide rehabilitation center da thamkiba miyoy phubadagi ni singnaba mongda laikidre Only one art hybrid team da MUG Department of Forest and Environmental Studies na pausel pikre. Sky Hospital na pangthokadaba heart surgery camp ki register June 3 tagi hauragani. Ngasigi di paudam pijaba matang asilo sinjare miyang tabiri basingbu kurumjari.